Reka twekeze muri ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo. Perezida wa Rayon Sport Tadeyo nibwo yashizeho groupe ishinzwe kugura abakinyi ba Rayon Sport. Turareba ngo harimo bande muri iyo groupe. Ekipe ya Rayon Sport cyangwa se perezida wa Rayon Sport akaba yamaze kuganira n'umuyobozi cyangwa se n'umuganga uvura Fall Nganye, ariko ikiza kirimo nuko yazanye inkuru nziza. Perezida wa Rayon Sport kuri uyu munsi turi kuwa gatandatu, kuri uyu munsi perezida wa Rayon Sport mbere yuko aza mu nama, ubu tuvugana bari mu nama, mbere yuko aza mu nama yaramaze kujya kuganira, yaramaze gusoza ibiganiro n'abakinyi baraza gusinya bitarenze iyi weekend. Perezida wa Rayon Sport yinjiye mu nama ku isaha y'isa 6:25. Inama yari iteganyijwe ku isaha y'isa 5. Perezida wa Rayon Sport yatinzeho isaha n'igice ari kuganira n'abakenyi babiri. Uko nababwiye, umurundi we amaze hafi imisi, amaze icyumweru mu Rwanda. Uriya musore Prince, uriya ngo ni musore Prince w'umurundi, amaze icyumweru hano mu Rwanda. Yaje ku munsi wo kwa mbere ku isaha y'isa 5 nibwo yavuye i Bujumbura agera mu Rwanda. Ku munsi wo kwa gatatu nibwo yageze mu Rwanda ku isaha y'isa 8. Arara i Nyarugenge, ari muri hoteli, aramaze imisi muri hoteli uwitwa musore Prince. Yes, iyi nama y'amafani club iri kuba, hari ibintu biraza kuba byaberamo, cyangwa se iyi nama hari ingingo nyinshi iri kwigaho, ariko icy'ingenzi nuko inama iraza kuba yagira gute, yasoza havuyemo n'umusaruro w'amafaranga ashobora kugira gute, ashobora gusinyisha umukinyi wa mbere kuri uyu munsi. Rayon Sport uyu munsi ishobora gutangaza umukinyi wa mbere, ushobora gutangaza umukinyi wa mbere. So ariko reka tugende dukomeze tugire ibyo turambura, ariko mukande no kuri subscribe. Abakunzi ba Rayon Sport mukande kuri subscribe. Reka manze ngire ibintu ndambura muri iki kiganiro. Ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo, perezida wa Rayon Sport muri izi transfer bari gukora, ikintu kirimo kiramugora nuko mu bamungirije muri komite iyobora ekipe ndetse na komite ya board bari kugenda, buri wese abonye umukinyi akaza akavuga ati nabonye umukinyi, undi abona umukinyi akavuga ati nabonye umukinyi. Perezida wa Rayon Sport ku munsi w'ejo nibwo yafashe umwanzuro, agira atoranya abantu bajya muri groupe ishinzwe kugura abakinyi. Nta wundi muntu n'umwe wemere kugura abakinyi muri ekipe ya Rayon Sport. Iyo komite irimo umutoza Afahamiya Lotifi. Afahamiya Lotifi akaba yaragiye mu gihugu cya Tunisia, akaba azagaruka tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu uko turimo. Afahamiya Lotifi yagiye muri vacances muri Tunisia, ariko nawe iyo groupe ayirimo, harimo n'uyu muhungu, uyu musore winjiye muri ekipe ya Sport muri iyi miss. Ndaza kubarebera neza, ndaza kubarebera abantu bagiye bari muri iyi komite cyangwa se muri iyi groupe ishinzwe kugura abakinyi. Ndaza kugenda ndebamo abantu bamwe na bamwe perezida wa Sport yagiye yinjizamo, ariko icyo wamenya nuko gose perezida wa Sport afashe umwanzuro, aravuga ati ni ngewe ushinzwe ekipe ya Sport, ni ngewe ushinzwe kumanaginga ibintu bya Lokritoma muri Rayon Sport. Ahitamo gufata groupe y'abantu bagomba kumugira inama, abantu bashinzwe technique, abitwa bakanyabwa haci barimo, mbese ni groupe y'abantu 6 bonyine. Ni groupe y'abantu 6 ishinzwe kugura abakinyi muri ekipe ya Rayon Sport. Ikaba ari groupe perezida yamaze kuba yashinga. Fall Nganye uti bimeze gute? Ariko reka tumanze duhere kuri perezida wa Rayon Sport, nabyo naho birakomeye. Perezida wa Rayon Sport ku isaha y'isa 5 inama nibwo ariteganyijwe ya Rayon Sport. Perezida wa Rayon Sport yamanje kugirana ibiganiro n'abakinyi bakurikira: uwitwa musore Prince amaze icyumweru mu Rwanda, uwitwa Joseph Saki. Abo bakinyi niwo umuperezida wa Sport
yari yicanye nabo guhera ku isaha saa 5 kugeza ku isaha saa 6. Inama riteganyijwe ku isaha saa 5 ariko birangira amanje kujya kuganira n'abakinyi kugira ngo amafaranga ari buze kuva mu nama. Perezida amafaranga araba yumvikanye n'abakinyi, amafaranga aza kuva mu nama ahite yishyura abakinyi ubundi batangazwe ku mugaragaro. Uwitwa Musore Prince uyu munsi ashobora gutangazwa na Rayon Sports nyuma y'inama mu gihe arabavuyemo amafaranga yamanje kujya kuganiriza abakinyi kugira ngo bagire ibyo bumvikana, amafaranga, imyaka azasinya, kiriya kitu, ibintu byose kugira ngo mu nama igera bavuyemo amafaranga bahita bashyikirizwa ubundi bagire gute, bahite basinya batangazwe ku mugaragaro. Uwitwa Joseph Saki ndetse n'uwitwa Prince Musore. Prince Musore nawe rwose abakinyi Rayon Sports uyu munsi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru umukinyi wa mbere ashobora gutangazwa bidasubigwaho. Iyi nama fan club ikintu cya mbere igamije ni ukugaragariza abanyamuryango uko umwaka wagenze, kugaragariza mbese kubereka Rayon Sports y'umwaka utaha uko iteye, ariko mbere yuko batumiza y'inama bumvikanye ko bagomba gutanga amafaranga yo kugura abakinyi yo gukora transfer. Niko bimeze. So kuri Forunganye tubimeze gute? Forunganye ndakumenyesha ko uyu musore aragaruka vuba cyane. Perezida wa Sport yagize amatsiko yo kujya kubaza muganga uvura Forunganye, amubwira ko Forunganye ameze neza. Ikintu yamutegetse gukora ni ukwiruka. Forunganye buri mu gitondo arabyuka akiruka kugira ngo amenyereze akaguru ndetse n'imitsi yongere ikomeze kugenda iterana, ndetse mbese nyine ivi ryongere rigende ribe ivi rikomere, ribe ibintu bigende neza. Forunganye buri mu gitondo arabyuka akajya muri tize. Forunganye mbese umuntu yavuga ngo nagihindutse mu kwezi kwa 8 araba yinjiye muri equipe ya Sport, kuko hashize hafi ukwezi yaratangiye kugenda yiruka, atwara igare, mbese nyine ibintu bimeze neza. Perezida wa Sport nibwo rwose ku munsi wo kuwa 2 nibwo yagiye kubaza uwitwa Dr Bukala, aramaze ati bimeze bite? Aho ati umuhungu wawe bimeze neza kabisa. Ubwo ngira ngo ibyo nabwira abakunzi ba Murera. Ariko inama icyo mwamenya nuko rwose agomba kuvamo amafaranga ahita asinyisha abakinyi 2 cyangwa se umwe. Niko bimeze, niko ibintu bimeze muri iyi nama y'ama fan club.